Prix scientifique Boulifa, initié et sponsorisé par l'association Asilkim de France. Association of Scientific and Elaborate Knowledge for Living Smart. Promotion scientifique. Une association basée en France qui a pour rôle de promouvoir la science à travers l'organisation de conférences scientifiques. Siammar Oussaïd Boulifa, né en Kabylie en 1865, décédé en 1931. Premier instituteur kabyle. Formé à l'école normale de Bouzaréa, Alger, enseignant puis directeur d'école, il a formé plusieurs générations. Érudit. Il maîtrisait l'arabe, le français et sa langue maternelle kabyle. Écrivain. Il a laissé des ouvrages importants sur la culture et la littérature kabyle. Sociologue, ethnographe. Il a étudié et décrit les coutumes, la société et les traditions berbères. Pédagogue. Premier instituteur kabyle formé à l'école normale, il a œuvré pour l'enseignement et la transmission du savoir. Patriote culturel. Soucieux de préserver et valoriser la langue et la culture berbère. Précurseur. Ses travaux sont considérés comme parmi les premières contributions scientifiques à l'étude de la Kabylie et de la littérature orale amazigh. Le prix Ammar Oussaïd Boulifa 2025 est sponsorisé par l'association Asilkim de France et décerné à Madame Samia Saad Bouzfran avec son livre Lexique d'informatique ou Amawal Ntsisilkim. زقايا كين الكنام كونسيرفاتوار ناسيونال دي زارز ميتيي عندها صغارة يا نتنادير يقولنا ربيس الكيمن يبغي غاون دينير ثنميرث ذكرى ثيريوا يديف كان راز دوسنا راز كي مقارن بوليفا غاسما تخليف غرا في رازن رازاكي القداري القديشاكي خدمة القديشاكي إثقبايليث ماشي كان القديشي يمكنني هي رازاكي في كامتي ديال قبايليث ثنميرث داغين ذكري وين يدعاون غادي في كان نفوس نتالات ذكرى ياكي ثيريوا ذويذ لافغاد ستدريمث ام يزيد جربيب يموي تشجع الزول حميان يمي كنيد نغراضي غرفاز يجنيورن نواد سمار ثنميرث داغين رشيد نثالو قاسي يمي ديسكفال اكويذ يقدشن غاف قبايليث قدلس ناضي ثلاثة قبايليث يتساكسن أول يتساكسن أصوات وكذا يقدشن غاكن يدني غاف قبايليث ذويذ يقدشن ذاني ثلاثة تمازيغين ذو السمازيغ ثنميرث الون.